In kissing, no, it may. So first of all, your hygiene. Wewe mundu kiumbe. To mako corona deodorant kana maguta macio maranuga. No we withambe wega. Kinya magego maku wega. Agikondo na mukinye kana ki. Ukona ka fresh breath. Kinya na makara ithu twakinya na by the activated chako na ithu ndigura wonda ni we makara activated chako ni makara duwe makara kinya makara ni matheragia kiria kana muhu akondo kire riu ndirariria mundu raki ungikiuga ndakini na mukinye tuwe mutara kwa kinya naguo. Hygiene is very important. Canada no thambie nginya rurimi andu ingi muno matiuru rurimi ni runungaga haha niho hakoragwo na bacteria iria nyingi muno rurimi ni rukoragwo na bacteria iria nyingi muno na riria murakisire niki muhuthagira ni rurimi Ndakugeithia mwirori wakwa njoke ngunyite ugeni thiini wa tabarĩra ya muthenya umuthi ni njitagwo Ngugi wa Karanja MC Mũmbui wa Mbare ya Marigu uranyamukire mwe kwa imwe kumagia county ya Murang'a guku gwitagwo Standards Haven. Standards Haven igura ni kundu kwega muno kwa mwanya muno especially the Murang'a county ira makiria muno thiini wa tauni ya Murang'a ungira kundu kuhurukite wega icagi-ini handu heithite wega handu gukohuruke na family yaku na murata waku wiciri horo wigi Standards Haven nguraga no urehe murata waku no urehe iki waku no urehe uthoni waku no ukiohuruke kwina camping site no urehe ciana ciuke cia guthakira guku tondu mukawa wa kiriu nigetha gutigira maundu mothe ni matuika mokoro magikinyanira anina Standards Haven kwa tukia namba cio cia thimira hetuka thiini wa screen yaku ukoro kimoria ciuria tukuragira tabarĩra cia gugutara gukuhigia na gukuonia njira na rimwe ni turehaga maundu mamwe maritu mageragirwo ni andu na ningi no tugeragia uhe mweke wa andu kwiiturura na twakurehera ningi ona maundu mamwe utangĩhota kuuga kundu kungi tondu tuga tutigukujaji tuguthikagia na tukenda gukorwo tukimenya tungĩguteithia atia nigetha ume thiini wa irima rĩrĩa uri thiini wario nigetha maundu maku mothe matuike magukinyanira umwe wale matumite maundu macio mothe matuiko magikinyanira gutata wa utamus mothe eguku ahiuhite kuhiuha na t-shirt ya ready kana resi ni Valentine ni egutwira but before I introduce her to you, let me gwire horo wigie Promito mehonegetha gutigira kioneki yaku ni giakinyanira na Promito marakuria atiriri marakuhe kindu gitagwo construction account wathi gwa Promito marakuhe hingura kindu gitagwo construction account ni njira gukira atiriri ukuhingura account wahingura account egie miako yothe urenda gwaka thiini wa mucini waku ringi wenda gwaka nyumba ya family nyumba ya biashara kana finishing yaku kana ki wahingura construction account gwa Promito ni umeguteithirie gwika maundu maria mangi mothe imagine Promito marakwira atiriri ndurabatara wikaro giteseka ati gugura cia 10 ati nigetha kendia kenda nigetha wakeno asa Promito ni maragufandi nigetha hote wika project ile ciothe wina cio makuheaga 70% na yogetha 30% ici ngi urihagia ro kahora na kigo cithe ngwiraga ni wega kumahurira thimu nigetha moria maundu macio ndiraigua ni mama ga project ndira gwika ni keho mahure thimu kwatukira 0729 506 warani hamwe nao getikira gukunyita na njira ya gitio thiini wa tabarĩra ya mwanya ira tukuhariririe karibu sana niki uratheka imurori ngisi ya niwe urathekerera maundu mamwe unjiraga matikoragwo wega igwangorerera riri ukimenya no kiundu kiria nderwo mandu aitu reke ndimwiraga uyu mama uyo uria nyonetie wanjira kiundu arekania kiundu kana ndakaga ni kiega muno kathe big 5 ona toromotu ni tempting tena kaundu torokai Edi. Yes. Akai yaro agacoroka. Edi rakari tari bisi. Araro ari. Araro. Todo twena kaundu tureka atekeria. Edi. Na senya. Aika. Sasa. Ikari tigara tata rekiarute wira. No na ndirarora no kundige kumurora tore ndirasona nani ndaurora riu kwenda dry spell riu arakurora riu agecia riu areciria kaikota ngirehe mbura kana nduboro rimwe kiundu giuke gituma kia muthemba giuke ndingimenya no wanguthukia ngiguaga alafu kiundari giuke ngore ngai kari kahari ngibwira githie na mbere ikiriria gikono guteithika utigire ndu aikogwo noguo guteithika ri na titha buri ri ndakareo ni muthwa anyway ira kanyagu hago gwike ngurike ugo kwenda gukuhutia kuyorathie yera dige tiboto ingenda kuhutia ugenda kuhutia ha mukabibu giria kana tigagiria njau
tondu ohonokira ndinaguo reke ndi umenyenere Ino Kristo ina ni tondu andu aria ni tondu andu iria ciakwa cinjetagira njige kaundu ungiona mimo ungiona ni uratamba kugure uguo yes mambo poa sana we are good ya kundora uguo ndora kamera ndirakurora atia rihe mwathiro na ribaini uranjiria ati nginya ni ikaraga uguo nginya kuya zoom ati ndoraga kamaitho makwa maroraga atia ndioi uniki wajira ndigakurore ndakurora atia ndienda kuga ndurikari kari tondu uratinda gikurora ri ajira tondu ndakurora nginya waconoka ithu twendaga imagine ni arume ni imaginations imagination ni imagine atia tumianitwe uguo iwe ndato koguo na mwana toro motega mundu athia direct ugekora ni mundu miakire kuonaga rukindo nandi kumunyora mumunyo onorara mundu yakure kwina andu ndukanagia atiri hena mundu ati wamumire sex oire mbica yaku tere karagadayo rakoni ya printire ngai oi mwathani ngirire mugitire ngitira mwathani kumana na maundu tamacio na maundu saitani asindo na bubu geitharia niwe woka wambiriria kuhendeto mwiroreri wangu gwa Karanja MCTV ni ndakugeithia karibu sana guku ni muci uria tukoragwo tukiaria maundu ma sexual and reproductive health agikoni ritaria kuria mbere na ni hindi twatungana mutandao-ini njitagwo Karo your health coach kana tata wa murio tata wa murio niwe wanjitirie uguo tondu maundu maria njaragiriria makoragwo megainie na murio utangitarithika ni mundu wa guku thi na ni maundu wetu designite tini nda designire ni maundu ndakorire na ngatiga guku thi na megutura matuthiete na mbere twaragia horo wa sexual and reproductive imagine maima ni mundu ta ithu ni tukario ni muthwa wa ndi nginya mujumbulus nduri mahindi ngai athigiria kaingagira kugu gakiumaga Tadi iga thigiria gaceraga gicomoka kura utigo ndurakoria Uma mesiria mesiria kukawesiria ngoria thigi na ciana cikura muda Sara na ciana cia gukuthi ni wacinire umenyeru ena kaundu gwate na wagiririe kahari ndari akijotoke mutho gakoragwo kiri gakorwo kaingagira kugute kurio ni mundu gakorwo kwini arehagwo hau Psalms 90 Ezekiel 91 yugaga atiri mwathani igire atiriri ni Daudi yugaga atiri mwathani ndeithia gutira matuko makwa nigetha ngie na ngora yakwa higa it is good to menya atiriri matuko maria tuhetwo ni manini and the death is a reality number 2 ni wega kumenya ati matuko no marathiathia so hindi waikara ukimenya iki ahoya Ngai amuteithie matuko agie na ngora yakwa higa nigetha atiriri ote gwika maundu maria arahota gwika kahinda karia kagirire so if you can enjoy sex now enjoy like you will never enjoy like again rucio wakwa ruhana aikona hota kuria kigwo muthi oguo ana hata ukua ugikaga aikona hota ku BJ hata yo ki BJ gathega koru maita kigangoro erugambe aji gwitana ngai guhuragire ngugi sasa wiko wimwe riko nimenya no tugakora muthenya uyu ndika undu gabata tokana ihenya ha Stanley's Harvard ido BJ tagaze kolega zego do ndehera insulin urizo tuire kuambiriria ko muthi wanyanjia na ndeto the word of reality this is and it's so true yes so karibu sana thank you endalike intro karibu tata wa utamu yes na ni mwikena lidare oru na mundu tiga ukinjogothani ndikoragwo na ru number 2 ndungiendwo ni andu othe yes ningi sometimes no yakwira mundu atiriri wona ndina thina ri ukowoe tondu ani no nemete nduikarite naguo ni tondu urahotete ikuremo ukuremete uko undeithie take it yes gumisete no nindenya guria no nyende kuingira hakiri-ini ciaku ngugi tondu wiciragia in a very extraordinary manner and then you nduri gwitu ugaga kiundu uria kiri me I always ninyenda gwiciria riri nini thire hypocrite
and the reality taru tha ici guda ko to ikontraro nari na ndeigua ati taru andu matinda makiurania kana mukomanagia na karori kana ona matinda ni mukomanagia ni sawa by the moririe na magicokeria na makirikia na ndeto icio cigithira na horo icio cigithira taru ri kari no tuge ati ndarakorora aragigucothia na ni arona ndikindu kiega kana atia kahari na ni arona kuria you know that is the reality. That's how we are created. That's how many we are created. Noguo niguo tohana including muhunjia kana mundu uri ungi African culture itu ni tugiritie kwaragia maundu mamwe but now gutiru tungika no nginya riu twire andu the reality. Let's teach them tumathomithie niguo ukwenda tumathomithie atio ndenda tumathomithie horo wigi riri andu ni makoto magitwandikira na magatwira horo wigi maundu tuko tugerera there are turn offs and turn ons ni turaga turn ons ni tuthomithie horo turn on nyingi switch ire mundu angihuthira ni turn off ire kusingituma either mundu meka na mutumia hindeme ku havaga sex information ini by the way as much as ni gucokia horo wa turn off no nyende gusuggest ro mwe no nyendere mwe turigia na show uthome message icio twandikagiro tondu ni njokete kuona message ona iria taru iria woyaga ugekira Facebook andu aingi mesiraga ni twi createagira maundu maya but people are suffering we ni wioneire inbox ici tunonete ure cikoretwo kana tumete andu acio moke matwaririe no moke ini megutikira gutwira tukumera join murio class come and share no moke mwiroreri tondu maundu maria tucokete kuigua na ngugi ni maundu tuteciritie mamwe maritu mamwe matangiaririka no ni turakena ni tondu ni twambitie kuhingura na riu andu ni marahona muno ni tondu wa gukorwo tukiaraniria so no iyo no idea ya soka so turn off ni kuga atiriri maundu maria mangituma ono kwihariirie ugethamba ukarurumia ngari umihorie no soke kana ihore yo nyene letiguo maundu maria matuma mundu you know magiria mundu na enjoy sex ona no korwo no kwendaga sexy ona ni ukwiharirie soke ukinya handu kore wa mbere ukwenda twangi na mundu no hatara kwa ithu andu mere kwa you know fantasy taru agikori genta mundu riu tureciri horo wa fantasy yaku tugeciria karwa hana taru gwenjete njuri ithu tuna wikiri tukire kiho you know kirahota guthigithia Anita, you know those things, the creation mundu ni akoragwo na mbiceyo kiri arenda but when expectations are not met na murete undu mwiranire uheaga ngoro mwihoko no ngia kuhinga ngoro ekainama iki nikyo kindu kia mbere wa gweta miena yeri kuri muthuri na kuri mutumia expectations tondu wa mbere karo uyu ri wa admire we siria no korwa thigithago kana ekago uri wa mbere ndumwe niwe wikirire na ngiona mutu mwahiukania niwe wikirire wathi wakora tiguo ri of course the first thing will happen taru ngi imagine no korwa imagine andikagira thuru ari we wana ndundu icio usokyo team commando master wenywe usokyo korwa atiriri we ni uthuire ki Mothers Union fiu githurwa rikiho kinene ukyo kore nikyo njikirite no na ugukite na expectations ukugiciragia ukuimagine kana wiciragia njikagira gathong usokyo ukyo kore hana ndena cia ndarua ajithie citago cia ndarua tikirite kia ndarua the first thing that will happen ukuigwa expectations he mundu ungi ukundora aigwe kairitu ni imagine karoi anungaga wega wanguhiriria ri ukore hygiene yakwa ri nungaga thigino nungaga mathugumo kanua gakwa ni kanungaga warora matu ni rwatungana mundu matu haha kona uiru guku gikiko ugite giko nginya no umurore tu umumene na ni muthaka muiru tu cio fiu kana muthuri ucio ni mwega na akorwo gutu gwake ndathambagia wega hygiene ndenda kurorereria handu ha hygiene angikorwo mundu uyu murathie ni uramwiririirie na ringi arafu no na riu taru thiku ici no chat na mundu nduroi wega agukuhiriria waigwa munungo stench ire rauma iyo ni a complete turn off for both sexes tondu we gutindigucia he muthuri tene ni twiragwo ati mwanaume ni kunuka sweat ati mwanaume ni socks zinanuka mwanaume ni kuvaa ngodha sijui siku 3 ete kuhurwo imagine ranugate so the hygiene ni tumaga agikorwo twatungana nawe
nduire ndicirĩtie ngai uguo kuge ena tuteru uguo hana gu kiss mundu wega makana wona turomo twako ucoke uke kuoni kiss ngore uranunga kanua uranunga tagicoro kana kindu kiuru kana uranunga thigara kana uranunga njohi kiss mundu nginya rurimi ukurikia ugatarurwo guku iromo cimbire Mutauma ha. So that is fun. In kissing no it may. So first of all your hygiene. Wewe mundu kiumbe to mako corona deodorant kana maguta macio maranuga no we thambe wega. Kinya magego maku wega agikondo na mukinye kana ukona ka fresh breath. Kinya na makara ithu twakinya na by the activated chako na ithinde gura wonda ni makara activated chako ni makara duwe makara kinya makara ni matheragia kiria kana muhu akondukire riu ndirariria mundu raki ungikiuga ndakiri na mukinye tuwe mutara kwa kinya naguo. Hygiene is very important. Canada no thambie nginya rurimi andu ingi muno matiuru rurimi ni runungaga haha haha niho hakoragwo na bacteria iria nyingi muno rurimi ni ruko na bacteria iria nyingi muno na riria murakicire niki muhuthagira ni rurimi so angikorwo nduguna thambitie wega ri ndigwika atia no reke tutige gutwira andu othe cira no kotia andu othe mwe gukiss ati ni rurimi ruhuthagirwo reke tutige gutua no ko kwe angi matahuthagira rurimi ma ngiu mekaga atia so hygiene is very important na ni tumaga mundu acenje na ngikorwo ni ukwenda gugituika tano ndienda guthi mwena wa tano nunga wega gwika atia gwithamba na ki number 2 uria uku no ngorogwo expectaga we gentle uka uguthukire ikayo we kuguthakari no behoria kamera Rauka rugo gata imagine how that turn off uronete kairetu ka gentle uronete kairetu alafu twatongana we gwike nguhaganie kiundu nguru ndethi kuza mraf imwe nguru kisitie kara mraf no expected gukorwo de gentle kana expected gukorwo we raf utwike gentle so icio nicio ciothe cirokira expectations inde uri uraturite kana uri imagine mundu ucio it's a serious turn off na ngikorwo ni mundu mumenyeranite ni mundu waku ri ni mundu ni agicenjagia ni oke na mamudi macio kwanja he muthuri reke ngwire mamutumia mamwiroreri muthuri wa muthira na mood swings theti ngugi tutienda wana tawacidi na rafu we kiria turoranire kana kiria kutindangi kuria te ni ubekasirika hapana ni nini mbaya hakuna unataka nini hakuna Saitani asidwe na Mungu nigotinda hau ira kwa tikutinda ngikuria hakuna haya ndurauga nikige muthuri oti nie ndire muraika kugo ndigimenya niki ureciria so izo mood swings za guka kurehera mundu ri ongi na to athuri thiku icio na athuri ni mekaga uguo nini mbaya hakuna babe autaniongelesha cold war urahura mundu na haro nene na uri ukwihariirie wega na kana mukurikanire wega na mugutindite wega mukie chat nigetha mukiora mugwikana hwaini mucoke wakinya ari ukore mundu afurite ndarakwira niki kotangira mundu ni heni ngugi by the way nikina nakina nigetha ndige gutinda ngiciriria twathie kuria ri 3 kindu kingi turn off ingigitinda ngihoya ri ni kwa jithwe rume tutienda ni kwa ni tani hau ni ndienda ngutengere kari kigudira gutengeria uhe itari muoyo rahe na kiwi nakio towe wi nakio kwaja rume niguo mesiragia let me tell you no offense tikia ngorofa na wewe mwaganu muno we kora kihute kora riga atiriri arumeno na uria mutumia ariga mundurume uguo na njira gukwira muthenya ungi mundurume wa muriko uguo the next thing esiragia where next na no athio ogo next yake akameciria uguo igi mutariria wega ndi mwire thaisi ndi na mood ni tondu no ekuiwe frustrated no ndeithie nigetha ngike tukachap nawe nigetha tugikinyanire kindu ta kindu meni tukona expectations yo togoro igo iga ona communication ni kindu gia bata muno ona hena mundu gitio o mundu wathi kumwiritu wathi kumuhutia wacha ocio wana tutikuruta ithuĩ no ngine gwĩtua retua ino asa he undu urona mundu ni arenda gukio ni arenda twere ihinda iraihu nginya go prolong thie hinge murango hinga ndirisa ihianga nguku ihianga ki ukihorire guku
Yes, and it's the same, it applies even to men. Itho tumia ni manajira thuri marakoma nanda. Kwina thuri maroka agakoma nanda kana karega kuruta mufuto ucio. Ungiakoma na mufuto ikirita box na ikira mufuto ndakahutio. Mutumia akageria kwarara. Mutumia akageria nothing. No ithu arume ri no na physicality ya mutumia uguo hana nginya urekete ka dress ikiraga ku enticing igakuo kega uguo toguo hakite toromo twaku wega uguo ukoro tuhakite no na wikire tukuo akuo karakuruta wega karonania fit karonania shape ya kuega karakuruta wega can I surprise you? Yes, let me surprise you. Ungithoma thino ibuku ria riri the Bible. The Bible. Bible yugaga atiriri ungithoma thino ibuku ria Ruthi 3 Ruthi riri Ruthi 3 chapter 3 mandiko maigaga atiriri ni Ruthi rera Boaz ni Naomi rera Ruthi amwethere mutumia atiriri mundu ucio muthanagia nake Boaz mundu ucio mutanagia wira ndungata ciake cia iritu no nyumba itu riu githikiririe hwaini niguo egukorwo akihura mbari kihuhoro-ini koguo aratara mwiritu githambe wega. A smart woman. Kinya Naomi niwe. Ini mutumia mukuru. Akamuratiriri githambe wega. Wihake maguta manungi wega. Exactly. Ati moto gukando. Akaigwa kamunungo kasuri. Gasa kokero atiriri. Ucoke wikire nguo iria njega. Ithu arume you know the package itself kwina rume monagio ni ga package ndakura inde dikura mundu mena gukorwo ukiona muhiki uguo gathiru ari gecorete uguo kaigwa ba you are urenda tu ucoke riu nona kaundu takau uguo ungigiuka uguo wonete uguo wothe coke uke waruta ukore kihera kihara kwa ngoma riu ndirakwira riu uguo riu kaundu kukangi nona riu ugoka you know ana masuithi ukore ma kwina andu mendaga mutenjete na ngimendaga wenjete. Haya number 2 ri arume mendaga riri no arume ugathii uguo mugakisana wega uguo kwina arume mendaga kwirutira horere we mwene ndakuria no men makenagio nikira manogeire wakinya hau uguo no ndiuka nona tumuvi tumwe tuko tuthakitwo ati muhiki akingira murango uguo mukamunya no uguo mukaruta ugoko kamuhora na haha uguo no murathi ohore breo ndangihota no murathi uriri-ini mugathi uguo mwathi na hau uguo ngikora na skati ukohora ukohora warikia kuhora uguo skati gagaikuruka gagacati gagaikuruka uguo number 1 kira mundu aba kurora ni panty ukore kahwaiti uguo kanyamu gai horera haya ko hiyo hire karedi we onogoro to kahwaiti gakara kega ini kasafi kabraki asa we kare Nigeria akore kweturaga jau cia braki ui gai riri kanyamu enticing beautiful enticing kapinki uguo kindu kiramutuma twike mutumia feminine ni kwaja tani kahoiti gai kahoiti konanagio theru konanagia we na nyuwe yes yani acokeru nona arume turi waganu kunungira Edi tabe unjiria siriri athuri manungagira niki ukienda kuigwa kawe ndona mburi kinungira ati tigagwo aikara hairi aikaraga nayo ndendage hurwo atinda ona atinda kinungira uguo aikara kana ukakana mugorokia atiriri we no tutura atiriri mutumia ri ne discharge hindi ya sex na ka discharge kau nikagucagiriria munduru ukaigwa wega na nikiona riri nikiona nginya mburi kinungira na ng'ombe kinungira. The feeling is so good. Wow. Ukamenya itura itheru mangai. Hey. Ko hira gokoe. Maundu maretare ndaigwa. Maria matura makuragia. You know the cleanliness ya mundu ucio. Nuna no holiday ici ciothe. No horo uguo no iko. Ndamenya kuria ciri teni ni wakaruta. Wa ikuruka. Wakora nikio ni kasafi magathi kuma karia na magego kamumunyo kwaje akore mutheru uguo uri okuga gukamukisi ugaikurukia guku
I'm speaking on behalf of many men. Wow. Kindu no ke fantasy ucio nigetha hote kundikisi guothe na kuniteithia ri no makagoro ona we ukorwo wi mutheru wow okay anyita number 2 also nikyo tuiga atiriri no kaundu kangi kega ri hindu tutiturigira thiini by the way tuturigira thiini it is good also to work on our bodies tani onda wakia kanigetha kanyihe no ni karanyiha we keep working riu kwina mundu ona kabodi ka mutumia ucio ukaigua wega na ndio kana ni arume othe kana athuri othe ni moneka ta mendete na thutha makiria na gukuguo mathungusto ta makenagia ndu kwina you know they are different men nikodigatiriri I'm talking on behalf of many kwina mundu ni arikiria preference yake mostly koragwo riria bata muno especially riria urario na nguo-ini yakinya haha umenye haha kinya umenye thaici ri already hinde mwambiririe candling na mwambiririe gukisi ri nguo ni siti na gathirwa ni koimire akili potea kwenda hapana kumbuka anything iko hivi kama hapana kumbuka kitu kingine so yeye nita unatarajia unaangalia huko you are focused urorereirie focused hali huko karurigine now the first turn off ukwaja ugigwa kamunungo ini yes na tika discharge karia kega atumia mamenye ka discharge kaunde kamukenagie he karia ndiri mutumia reke njitikiria kugo mutumia riri okitie ni anungaga wega angikorwo ni mutheru aya riu ri ugiwa kamunungo kau batari kega it's a turn off urona ginya riu already you know that's number 1 number 2 uroingira one ka discharge mukwenda atia discharge no ka discharge riri karia ka infection karia ka momano mundu ucio igua ucokete ri ukaje namnya na thina niki no aji kuyuria riu ino ni discharge ni UTI ni gono ni super gonorrhea ni ndui arari ku ararutire no ndu mugwenda ukwira ni atiriri aigirite ku no nginya rita ora kohado kana mwaki wari ingirire ku ndangihorera gatagati onona ekuriki ni henya na ariki nawe na ndeguthira nawe ariki akomene here hau ona gwithiraga ni henya nigethe here wow undu mwe rwejiro ingira kuria thiini sibande somokaga uguo karaja kahari sibande gisoka uguo hiyo somoka njora-iri njora somoke uguo tesoke gende ayasa no kuhinyiriria na ihenya ni etai kore turumenye ati of course guti mundu nguka kuriwe extreme ndetiguo yes ndiwe no ukirika ngi na ihenya wehere ati njora egusomoka uguo ndingicoka ni thakame wagikiri hani wangedi arakwira you know tumaundu tugu ndiro ni ndĩreciria atĩrĩ no ithuĩ nĩ tũhoraga immediately no tũhore na ũhoro ũcio thire na ngũmene na ndageria nyumagare na ngerie kĩ niĩ ndĩreciria atĩ mũndũ no ariganĩrwo no aikie moko auge mũndũrũme atingĩkĩaga ũmwe no ndigwĩ stage mangĩhota gwĩtiria nĩ aingĩre tu arĩkie tu ainũke haya turn off anine fata no to turn off mutumia no turn off muthuri na kwaga guikara uguo alikia humbira no ni excitement to get ni excitement no na if you are not participating in it so there's no game so na weno wotwiraga atiriri ati game ino ni ithweri it's something of the mind ni mechi onia ni urafiru you know kwaja mundu me angiona muhiki ura marakoma nake ni arafiru nyara you know ni arana uguo rugo niguo mundu igwa ni mundu yes let me repeat hindi ura react uguo ri oh yes haya one uguo mundu tamagu uguo uguo niguo mundu meigwa ni mundu na rume moka nikimira ndiraga kaithirie Ndondo ndejamba ndakarigire karaigua wega ndiraga torekia ureke nani ngwire turn off ya tumia hindi no yothe tureka uguo we ni ura expect guchie on na ki nawe ukenda urathikiriria mahitaji makwa ndirakwira thikahora na ni hindi utarurire kana ndirakwira ndirenda wiki undu no ndurani it's so selfish urenda tu away for us that's a turn off
so ni ndenda na ni ona tuke celebrate na giguchiaga na ki onawe o take time uju ugerie ku understand niki ndirenda ingiona it's all about you nyumagaraga na ngakuga kirikie rekia na walekia no kumothi. So it is very important muthuri uyu nake ona thiete akienjoyaga nawe get to know kana umurie inyu mutana go akire mari ndugikunye agiki ate inyu mutana go ofu ni arumere mashohi na ku na matigara. Oh god aranuga kifore anuga na diwe netake aitarota it's a turn off. I think twendete muthuri mutheru gutikindu gikenagia ira ndiri ikiria okay ndiri na atumia ri very beautiful girls na ti girls ani ni ndia kwera 40 and above majiriria terere. This statement is very awkward. Ate miakera mena yori marari 40 and above ni andu mena indo cia meyetheire angikorwo ndroka hariwe umuthondekere maundu make umurigithe wega agikono kumurigitha wega na nduri na besa ni sawa akonu kumurigitha wega na nduri na looks ni sawa no akorwo ndungihota kurigitha wega na nduri na besa please uko we mutheru uranunga wega na we muthaka. They can take that. I was shocked at they can take age kurigithwo wega age sex na age besa no akorwo na mundu muthaka uranunga wega. Yes, they told me that. Anuge wega ekirite nguo kuko na nyine mudakanya mukaranunga wega. Was no tendete kindu kiega. Uta imagine aranunga mathigara ena tobacco aranunga njohi ndanethamba we mwene ndethambaga nino watungana ninge na gathuri magwite mitaro ngarigwo ngai mama he mutumia ugaga ni muthuri no menye guka hindi wa hana uguo ndarenda kumenya kana wina atumia ni manjiraga uguo makanjira atiriri ndarenda kumenya oka emuriu enda kumenya kana wina family planning kana wina ndaka ni hindi roimire kana ki urekire arenda kuingira ku ni aranunga ena giko ndari provide kindu na kindari na wira araruta tigo ucio na guka aingire atigia kuumiza na akome. Atumia ni mageragira maundu ni murakaragia ni andu a fingering. So fingering iriganaga na mundu uria kana ucio reka ena experience kana ndio kufinga wega. No ko mundu ngioka urie ngai niki ureka hekiri mwiri turanjidi ati we ahenanirie ndoi ati eriro ndagitari ndakana fingwo tondu ni uria muthuri wake amekaga uru fiu nginya gioka kimuhenia tondu ni iguaga nginya ni aramuti aramufinga uru waimana kuna ndwi thambite moko ndwi thambite moko. Number 2 ndakwiriro kana clitoris ni soft tia kuthii kuharania angi maitagia ciana na kuthini akwita veterinary agika AI guruta gware kundwarire mwarimu Nititora bakiorete rigu akira veterinary akigiria orakira ngimba ikagia ticiaro aikagia na ku thiini ana guthia kumisario umisaragio gakwina moko mothe. You need to be gentle. No menye ni kiurasaria ri umenye ni kiki urasaria na kiha ndugathi gucarie tondu angi megufunga maikie kuria nginya gutari kuo nginya gwa kioro kinene ukore ni maikirie tondu kinyitarite hau ndamenya ni naku ni araiguira ni arathire handu araigua mundu makidiscuss ri it's a turn off mundu urona ni ndaramenya ni kina ndarakuria na we njira niyo yaku we niwe ngimuonia njira uria wega. Yes, it's a turn off. Wiga arume ni tugubatara guthomithio fingering. Yes. Wa mbere ndwina marwara mena giko wina giko we mwene. Number 2 uri urathi iki yakwa magitinge finga mundu maugo kihana wakiona nime tinagie ndwara guthondeka ndwara na withambe arafu ririkane atiriri kiga iki ni very soft very soft kanwa gakuta tidao no menya kanwa ni komomu guku ni soft pure withambe then watu aguthie murie yes no murie atiriri urenda atia kana ni atia huti atia tiga gwitua mjuaji uthire kwarania kugurura na no kwara kurakarigu ni kirigu reka ngomeno watu ndenda ku boost ku bust babo yaku na kunina igo yaku ndangikuhota gukwira kugu kona asali akaundu kangi ukona kwira ntu kiss kana niki nigetha kweherie hau. So agikorwo ni guthie kuhuthira ciara ciaku wambere ukorwo wi mutheru. Number 2 umenye ni kiureka
Number 3, be gentle. Ni mutumia uradeal nake, be gentle. Ana ningi no ukimenya kana ni muri free na mundu uyu. Yes, yes. Tono na rindu ngithia ati mundu for the first time ati wathii kumuhuti ugu na ringi onda iratuika free kurio ni araconoka. Yes, no makamwira no muri ati weri wendaga atia kana ukwenda atia. Number 2, no wone ati riu ati tondu ndukafinge okay wina expectation ati nake ne ukuhe BJ. To kwire andu mekaga uguo. Kwina atumia matendete kuogwo kiga. Yes, kwina o matetikitio uguo na matiendete na matigienda gukuha ona. And it's very okay according to their faith. Yes, it is very okay. We ni wendete? Kana topic hiyo ti yaku. We are not discussing you. Yes, we are not discussing. We don't discuss maoni ma andu aria tukoretwo tukideal nao. Na ni ona maundu ona ndimo. I'll ask behind the camera. Information ni reke ikare uguo. So kwina na tio the metikagira mendete ku uhoro cio wa BJ. Atona ni direka uguo nake uguni BJ. Yes, ngine mekaga uguo but that's a very serious turn off. Ati tondu ndagwika uguo nawe ni ndira expect you njiki undu ungi. To muhaka. Do it for the other person. Do it for the other person. Tiga gutiko force. Ehe, ndia gwika na weje ko. No. Tiga na cio. The other biggest turn off. Ni kindu kiritu muno thikiririe na ngaigua tumia na tumia ingi matiaragia ndeto icio. Kwina athuri makinyaga handu out of excitement kana curiosity agakwira arenda kuingira na kunjira ya kioro kinene. Ugo urenda kuga. Arenda kuingira guothe. Atumia ingi meke hiko-ini ni maragerera undu ucio. Kana mwina ndugu na mundu. No atumia ingi matietikagira kuga aca. Akwe ukamwira aca ndingi nie ndigihota. Na ni out of curiosity ona he mutumia he mwiritu ngiranjirire ni athire akiombo ni muthuri wina mutumia wake na matiganie ni undu wa kindu kimwe tondu muthuri ucio atithia ke insist arenda na guku arenda na mbere na thutha magitigana akimwirie ndangitikira na akimuria ati mutumia waku ni umwikaga uguo arenda kunjika. So kwina ando athuri it's a very serious turn off hindi ria we utari ona thamiri yaku ona tradition yaku na nduri weciria undu tocio ucoke wone mundu aki ringi na warega akanjigwo force. It is painful, it is a turn off, it is atumia ra migani maikia mundu karaitina akwa niguo angikorwo muikio wa karaitina na muikania wa karaitina mani metikaniretie ri matikanie ene ndaiga uguo ha ni wihia wakwa burereba kai gori kana ni tware kondo ngari utiria Tuguri kana kamera ini ni the point ndiria guthoma tutathomire aigaga ate ucio ndagitari we ni watumbire kwanja majikirie kibagerio indi muthenya ucio mutheri ni anjoherie tamaka ngugi awona ngarire thimu tathomera guka giki mundu ya gigi kamenya niki ndathoma riu urona TikTok yatwikire mimu iyo ni yakurire so angikorwo ni maiguanire akoguo niguo megukienda ri thina ni ukorwo umwe ndaramenya na ndaretikira na ndoyu uguo ni gwikate na ndari ngoro yake ndirindi aikania na ikio akao ni mekwenda rumithi ni ha mundu ethwa hari gwikinyira angikao ni muiguanire sawa ni nyumu igitumi kiria kiratuma mwikio uguo yes andu ara akorora akaruga kwanja ikoro wina gati mutumia agakorora hindi utengere tukonde na homa ndira korora tia gukorora ndi na atumia ni wega mume akonde na homa asa andu matige story atumia mbere wega matige kumuthomera news already kiarugama ni kiarugama umenye ku dress so unanipea story na huku hakuna damu by the way hakuna damu utiri damu yothe gikorukire thi all the oxygen is supplied is so down there is nothing here even if you are speaking to me I can't understand can't fathom I'm not getting anything
Ana tutire twakuukirwo uguo no tutire twakuukirwo uguo yeguo ndirakwene mukaro blank vale so twagirwo ni kumwariria ri tondu ithu ni tumbitwo twarie process ya biriria rikira nikimu kana riwe ri tukiragwo ruhindo niguo twina twiguru aya kana kurie aigua atia endo arakurenda kumenya ati ni uraigua undu tondu hindi we ukirire uguo ta muramba kate wega uri urakigua asa arakuria atiriri mundu me arenda ri ni kaigo kara karenda kwa approve yes okay ndiro yo na no meneke ngwire tha ici mundu me waku angithi kundu araheo feedback ni arithia ku niki gituma mundu me atuike mundu rume otuika mundu me because you feel you are man yes anyita igo yaku ni racocerwo ni mundu ni racocerwo ni mundu kai niki gituma we uthia na arato aria magutamburaga aria makwiraga wega that's the nature of a man tiguo njikaga tiate utira wikarite na thu ciaku asa uthia na riri mundu by the way Carol what you are doing good you can do this you can improve this you can do no ndugitugana mundu rakwira riu hana atia wejete koko bweje turo orejiro turo you know dugikana mundu ucio mundu toxic that's how mundu me no mugitwire mukire siria tugikimwetia atia guchi arakeiguo kigamba kuligana you know you are feeling is a response yes daddy on yogo mimi na kama iwe ndio kora wibo na kugoje kohero bekadra tigara we ale ange bawero you know the feedback itself igatuma mundu cigwe a man niki no we twere natiri andu kira mundu arathi ni package yo how are you feeling we ikarite oro ndakwa bahau ha baby yes baby you know believe onogo kiari ndukeni na feel ukuonania atia ndini gido atia ndo tutigakorwo no ndiroria mundu wina home gwika so feeling mundu na home gwika ona una feel uzito chuma iko ndani doshi no ndogikara o ate uikare ora doshi eja na yebe hivi hatire ngorani ade ukurigo kale doshi ya muthembolo koyo ikenda na tutugaga atiriri we no tidoki atiriri sex is communication you can only enjoy it with your friend yes so nako ndukwaria kanua rireke mwiri ungehenda kaundu karathi na mbere onania ni uraigua guo ni uraigua wega yoria mukimo yoria ngima yaku nginye gambe number 2 kwina atumia matendete style tondu metekete ni ungoma kwanja mauga ni ungoma ni usaitani ni umaraya but you see tugaga atiriri hindi urathi nginya style icio kana riria ureinia kana riria mura enjoy communication ni turari uhoro wayo uyu waganu wothe mundu arakiigwa tukiaria ri it's because murenda ku enjoy ndigwiciria he andu mathia ku have sex atiri matika marakarite tiguo matirenda ku enjoy aikarite ngwiciria mundu wothe agithi hau akoragwo atuite ndenda ku enjoy so turaria maundu ucio urarega styles ni tonda renda ku enjoy variety nitakwirwo nyuage nikuturwo ria ngima ya kabici ugikinya handu mboeke but also different styles ni steithagia muscles different gukinyirirwo okay ugakimenya ati muri wa mwena uyu na mutumia ndakwirire orgasm mithemba yo no sometimes orgasm mithemba tatu kwina mundu ringi ungienda kwenda ni tondu ari ringi shape ya mwiri yakate gutiri shape ya mwiri tangihuthirwo gutiri shape ya mwiri tari different styles no mo navigate no mo navigate yes you navigate angikorwo ngui ni cithiaga uguo ciacoka cigaikara uri anga ni nyendete exam hey mundu mwaganu muno we riu nguri ati barugamire ukiona ngui ikigaruruka ndiru wamenya uria ngui cimitaga ona tiga uguo we werorire ngui we ndororire ngui ugikura inde bari gesa ngutiragira ngui inde amugururio ni urona ngui cikimitira cimitaga matiga ko enjoy agikorwo ngui ni ciri na sex style uri
ureciria mundu angi wina hakiri mundu angi na kuringana na kiga kiu haria kigitwo ni Ngai guti undu gitangikara so tiga kuigwatia ati ni body shape kwanza body shape yo ni wega rurukaga wega muno ndionire riri na no ukore mutarite kiundu ona ngikorwo nona kinya tora githi githiruka mutumia akohererio handu riu wi muthuri wi thiini ukamuhiuragia uguo tangu kwira ya broira eso sio ni akira ekuhonda kimukanda hivi rera ile ke puri system kirega wiko asa afuri men re we men turina fantasies ya tura riu mutumia wingira thiini nginya kuringana mukaringana uguo na mundu amenyerere ndakae gukorwo na kiga kinene muno ndagathia ringe walls cia service mundu ndoguo niguo mundu yuaga wega ukimuumiza ndiraga tamurire kuringa thingo cio ndiramutamurire aratogani aringa ndore by the way kiundu kindu kingi angikorwo rianagia matakataka na gikeno-ini giki ri ona ungithifata munini mundu wothe ni athuragia ni kuruta gas ni to ni relax gikeno-ini giki wa relax kwi andu meguthuria ta imagine ukorwo rianagia mairio mothe riaga irio nigetha ukaruta thuri fresh tunyeni ria nyeni nyua mai maingi no nyue mai tondu hena mundu ngiguthuriria Ngai aguthuri abuko mutinoi athurie gatagati mutari murarikia mboekere au undu mwe ngwiri atiriri ti arume ingi bangi maigua no nginya ariki nginya guthiretio kio ona guthiretio uguo nginya gukwara mundu ke ngweri ni ra utekwo ndirathie Karekio. Ni kuringana ni industry te githomo kia tukoretwo githomithia andu aya you can only enjoy sex when you have a partner and a friend. Yes, communication, talk, enjoy. Afu kwa mistake, make fun of it. Make fun of it. Yes, tika igutinda mutu. Man uraringire ndore man. Mumira ikumbe mundu wako no uthurie kitunguguo. So hindi amu mahale ndukuririkanaga riu ndukamuririkania wakimena ni mundu wako no ningio guo uringire nginya thingo cia Babylon ciaiteka ciothe uringire ndore ikwaragia tari mugambo baby. You know, make fun. This life is about fun. This life is easy. Don't make it boring. It is easy na ni tumerituhagia. Nota ugo ni gati ugo iratumia discharge ni kindu gitana mudrume fiu. Ai discharge hapana. Tuthuru ari riri ikiraga thuru ari kega. You know. Kana wikare komando. Komando atakiri. Kwina andu twenda kwirutira. Ai asa. Ni komando bigieta. Ungikate. Ayasa. Kora gutiwira waruta yani wegatagate uragia yani gutiwira ndaruta. Yani gutindeka. Kapanti ni kia koroge. Ingi koro gukenete piuru kugugwetereire o. Atumia majirire atiri no ngurie we. Ni matigire kugura lingerie and sexy night dresses to sexy. Tondo na mutino utisaga. Ni mono utisaga. Ndakwira atiri ithu ni haria. Rubuge kirite gukenie nigetha guguciriria guti ndu akiguciria ndiakiona ndu ndoka hari we ki appreciate ati ni nyumana gatune na nginya ndugiri njire imwe ya guka kuriwe ni kuonania ati ni nyonire na ni waguciriria koguo papa yayo ni hingirite as yagikorwo ukire waruta niyo uguo mahenya nikigora gwatiriri most couples they do not have time for sex na kire gwatiriri andu marathio riri tia ko have sex tondu mwiriri toro kai mutangiru mwarikia mwitha ati tondu igwire andu mahikania no makameke ati koguo ni tari kani majiri murugamite uguo mukicite hau mutari muraingira riri muthie bafu ona tiga guthie bafu tondu rimwe no mukirega gwithie ni undu ora kwa nai kani majiri mbere hau gitanda-ini mukarundana hau wanyita kandi gitanda gia spring ni gutuma andu magure mattress spring mukarundana hau uguo he undu mutumia angiikara gitanda-ini uhote kuingira wega thiini we nduri gitanda-ini we njai uguo ehaho uguo nawe urugamite ha aho uguo aya na sukuma ndani chuma yaingia segered ai bodo
Nikki, do you know the reason why people run the game? I call na kido ni discourage aga. Ni digiona pono. Ona igiona ikihetoka uguo. I delete. Ni guthukia meciria. Create fun with your partner. Create your own. Mwe hamwe. Create hamwe. Create fun with your partner. Yes, I agree with you. Create you. No, atigitanda. Ni ha maguru-ini ka ni ha hamwe. Mwena-ini. Okay, sawa. Nduri uyu ndito mundu ni wageria yo. Ni wageria tuthiko turakuri. Kuko no ego getikagiria muka discuss aga muka etaga wana to. Tondu hena nikigate this can only happen when you have your friend. Okay. Aune ka ngeni yako. Ande igwa de mo adventurous na ogerie. When you have your friend. Wow. Okay. Sawa. Piro he no ige piro na haria kianda. Ari ugu nigetha akorwo iguru na ari okorwo iguru. Tutige piro ate kuingira kuria thiini. Niwe hena ka fantasy andu makorwo nako. Athirire piro ri. Bato. Haha ithu twina piro itu tu. No tiendo therathi. Njona wigite uguo ri. Ukambatira iguru. Ukambatira iguru. Riu nigetha okay. Nigetha mundu aigue ne ingira wothe wi thiini. Kuingira wothe nigo ndi gukena. Ni mundu naigua wega. Mutuke muigua horo uyu. Mama guo muthiri. Akire guo ndai kwirora guthia. Aririe mai. That's it. Wow. So this can only happen if you have prioritize it. Na rire mutiri na mahenya. Mutiri na mahenya. Na mutiri na mutiri nduma-ini. Tondu ndiragicea no muikaraga kona-ini gagitanda uguo mwi nduma-ini. You are enjoying. Wow. Wow, interesting. But atumia hindi athuri anyu moko mona nja hiko mau no mathiaga gwikirwo. Agathi akarigithu akaindamanio akarorio na guoko. Mundu cio arakwaga panty ka hoiti magecawa. Bedsheet ya hoiti. Ona tiga na hora bedsheet kana ki uguo hi. Akaruta kanyamu kau. Utararagia gwaku ukaigua gukigwo mbuku. Is mind. Yes. Mind. The mind. Nikiona mutumia ngenda kuya muthuri waku no athaka na psychology yake. That's true. Arigera gwake agacoka agoka. Kikindu kia special na we nawe muthuri akingira kwa jithu inegene tuthuire kioro gitikirenjwo digiri ni iraharwo indo itina thambio ora maundu ta ikumi uguo mwana ni arorire ritho oni uguo nyamu ng'ombe ni nyitwo ni murukira feti all that thing ndirakwirite na ndunjiguaga men maundu mau ni matanaga men na ndirenda guthomithia thuri riri na atumia ni magio ni kunyita githomo kiu kiria tugathomithia gigakorwo gikiria atumia reke akinye reke ikare president ni we wanirorera president yagithi cabinet meeting cabinet makoma maikarite thi makinya president yakinya marugamaga makamugeithia no tire uikaraga thi president atari araikara thi aikara thi magakira nigetha we abe breathe in breathe out arute agenda ya mucemanio ucio ni ndwa notice uguo nayo onakorwo tene ni tuonaga Nigerian movies tukona tari wana kingi aria a Nigeria mokaga agoka andothe makarugama amba guthi giti-ini agaikara thi uguo niguo muthuri abatie gwikwo ni abatie gukona giti giake agathi agaikara thi uguo rauga ti abambiri kumuhera haria giti-ini ona ngari ndihorete kwina thuri maranjirie maikaraga ngari-ini akinya gwake aikara ngari-ini mathaa meri tondu arakimenya haria ndiriumira murango kwambiririo haha nigetha hote gwiciria reke akinye aikarire giti giake gio thamaki o ni uthamaki wake akinye riu ri twakimera na matiriga maiga turiaga nuri ndakwira atiriri is when you marry your friend make your partner your friend. Yes, na fantasy so the wina si only do it taru hena kapu igire na watu waache pornography hena kapu igire cingenetie muno actually tigire hena mutumia ungi nake wokire event ile ya ndari nayo December na kinya okire akinjira ndoka kurehe muthuri wakwa tondu ni akwendete muno na ni ndirakuochaga ni watumire nguochage
pwaya ere ndirakwira ni mokite office maita mere mutumia goka kanjira ni ndarehe muthuri wakwa guku tondu akwiroragira akenete piu na ni umukenagia piu na riu handu handi mukanie ri tondu murata wakwa njira ni riu atumire ngwiroragire akanjira riu tuku discuss ko kiritu kiria kiego uguo riu aetekiririe moka na muthuri wake mauka makangeithia makanje ni magwendete mutumia akanjira nawe twinuka athia akanjika wega tondu ndamwitikiria fantasy ne tolere rimwe na murata waku we uko wendete na thutha ri mundu ahituka wina na thutha mwiranaga ni ura kiritu kiria gikiega we mutikwira na uguo no akondorete kira waku ona ndongi mutingiara na uguo ati ona ni mumaramaria no when you are friends you're like mani kadera ni njira mani niko something like that is easy ngamenyaga crush waku ri ni ngania akakwira no akiona crush waku ni we ucio nginya ni moyaine na ex ati moyaine ni uyu ex wake kamera aceri karia wakire na konda mugatheka it's never that serious it's not that we andu angi maturajera thino nginya maginya sex ni menjera kinya ni njere utari wa na ni wewe ikirire njera ndugakenera uturu riu ati weterie guthima twini ugagikena ati amena thino uyu ri ni andu aramena miaka kuma 35 aria mainege ni atumia miaka 30 nginya 40 no menyo ni season iyo ya ku enjoy sex tondu hau we ni ho mahenanagia methi gurufu na ni hindi marenda gwaka ndionire fridge kwa nyina oria na ndirenda fridge teyo na hindi ni marenda go push na ni mahenirio ni mundu the more ura push mundu rume the more egugwakira kana the more ego invest nawe na ni maheni ruo kaga na mundu meno atige nyumba yake Karen okay ikarage githurai na kaire tukaramu thaa na gutikindo karamu akauma akiorwa gathinja na atigite nyumba muci na tio ni I mean I have heard of several akainuka gwake tha inyanya gugikia na ndio athire gwa kahiki tha igiri mekora wothe mareka koma kahiki ka na kuranu gathi to kugwa kahiki ndukire mundu itu thie tukona na rucio anyway we tuge atia twalike mundu ni atige kukinya as a man let your woman enjoy sex. Yes, and even you. Nikikoro communication. Be friends. So they see utakina muthuri atenge agira mutumia wake ati mathi mahiukanirie nyeki ndi kuone wa wana muno. Kimure kaitho andu ngugurukaga. Ni ngoma ciana ku icio. Na Ngai ni wombire sex. Niki tumutaririe. God is the one who created sex. No ngira kiga kiuria Ngai akigire kwanja kia mutumia. Ani uranunga wega gugi. No kigarurukio ugu no gitindikio no kiharukio no gitwari ugu no. Tabotige ni uranunga wega ugu. Kanika hali. Ni ngoro ngirunga ugu. Ndaigua. Wanyita you know kigetugo niki because God with his wisdom and with his creative power he makes maundu maria mothe Ngai yombire ni matheru Ngai ni musori na God is so wonderful mothe ni twagutia muno ni tondu wa ayeko gutia andu nakwira ati kiga kinu wakiombire wega icio ciothe no gitoka igwa arume ati twatua kuingira mwathani tuingagira hatari na you know that's so good ati mugagira hatari pastor cio ajira atiriri ati hindi mundu meigua kianjikrit ka orgasm ati ni example yora matuni wakoro ko hana sama mwagiro kwa ngiro kwina mundu ikaraga vibrate yes kindu tangitariria kaina mama twini gwako gwikwega akoro gwikwega thank you Ngai tiga kuiga njera ino tuige yani Ngai no atwe kindu tutangeta ku enjoy ucio niguo karu no teku wake yes na riu no kamera atiri mutumia ri ni ngena muno no mera mutumia ndwethe kape vagina ndo hake kiga pH yo gakorwo ikiri njega kape vagina pH na ona riri ni njikirite kamento kuguo gekaga kuguo ginya nerves ciaku cigokira ukaigua we ginya we ni uraigua we comfortable ukitikiria ugitikira kuhingura maguru ramenya atiri gutire surprise ogoro wina ka infection yona thiwone dagitari yes thiurorwo nyua mai wiyende take yourself yani ukeroro guo ni ndimeraga bedroom gukona gicicio kirugamu uguo gia kwirora we njaga no na kana riria muratamana na mwirore mwiyone handu ha guthi kuona pornography mwiyone enjoy life urare ku enjoy life no thiku ni guku urathi ku enjoy alafu waga ku enjoy alafu na hena mankushi ajira muthenyo ngia kanjira ati kwina ndu ingi muno magatuika surprised muthiite iguru mokero iguru riari ku mwari niko kwari iguru na uratuye mwetereire mwe guku thi mwikarire thi mwetereire gugathi iguru iguru ni kuri sex no yui
Tikio toto tikio. Andu ni matamurane ara mekwenda gutamurana. Yes, na nikio yekirirwo guku thi. Na mutamurage mugithaitha Ngai tondu ucio niguo karu no teku yake. Umuthi urakana wa green. Yes. Na we ona wiguo na mandiko no maigite gukomania kwa andu eri ni gwikirirwo muno. Ariga gwikirirwo Biblia ikiuga gwikirirwo ni gutindirira. Ni gutindirira. Yes. Gohoro. Thank you Ngugi. Umuthi uthomithitie niwe muma mwalimu no na ni ndathoma. Twakiario na wagitwira turn off cia tumenya na ndakurecia rumu. Ndathoma muno. Na muthi ma participate ore nginya kahari ni participate onda kuri oguo. Yes, turn off ingi tungikorwo twariganirwo ni ire kumwiroreri. Ndugitwire. No korwo ni hari ria twariganirwo. Na no korwo no ugitucanuri ona ithi. Tutikoragwo tuimenyi uguo raigua tutui maundu mothe. Otherwise thank you muno mwiroreri witu. Wi kuri uri. Hari uri ni tugucokagiria ngatho na ni tukwendete tondu tiganiwe ma. Na ni turakena tondu muhurunjukite thi yothe. Kundu guothe twathie ni tugeithagio ni twitagwo na maritwa maitu na ni tumenyaga ni twiroragirwo na munyakania ati twiroragirwo ni andu a nginya ages different. Na kugo ni kuga ati ni mura appreciate content ino angikorwo ndu subscribe tete haha thi wa video no hena ka button getagwo subscribe no kuhinya ni fure ndukurihio ni mundu nigetha tukure nigetha uria urahihinya wa tuteithio gwo tugakura tugathie ningi hau hena ka button kagetagwo like kena kiara kihana uguo uhihinye uge like hau next hena kagetagwo share the video nigetha riri tuthie na mbere na gukura oguo wona wa tuteithio gwo tugukorwo tugikinyira andu angi imagine information ino igikinyira andu angi eri ni undu waku so thank you muno ni tondu wa wendo cio mutuhete thank you ni tondu wa wendo ria mutuhete kuria social media itu ni njitagwo Carol your health coach kuria TikTok, Facebook, Instagram, Twitter na ni mukoretwo mugitufuata muka like muka share muka follow whatever it is that you do comment whatever social media cia gucitagwo Ngugi Karanja MC mama wa murio iyo ni Facebook Ngugi Karanja MC mama wa murio Instagram ni tukoragwo Ngugi wa Karanja MC na TikTok ni Ngugi wa Karanja MC thank you muno ni tondu wa wendo ucio na mutigatige gutwenda tondu tumwendete na ni tondu wanyu nikio tuthia na mbere angiko kwina topic yo kwenda tukiarie ri tuthiconokaga tugwika research na tukihana nigetha twarie topic iyo maundu maria ngwirite ma promito ni mariku taririkana promito na ni waririkana na by the way mwiroreri ndiaririkania ukwira na hingo na ni ria keri Ngugi anjikite yo hindi ria thiete gucera ofisi cia promito akaga gukua kamera ni ndi umwe wa aria makoretwo magithoma maundu maingi muno ma promito na ngiuga ni ngwenda guthi gwitikia kuma muthenya uria makire nyumba iria ya na haria gwitikia ya njuki ngitikia niguo riu ri promito wanjirire ati mundu akoragwo na kiea giake na ni ukiwe ni giaku tigia kuiya haya ugathie promito ukauga ni no nyende gwaka no ndiri na mbeca ici handu hokomborage ri ukariha 30% iwe gigicunji kiu kia 70 ri mukatarana uria uririhaga so meguka make nyumba kuringana na uria we wendete nawe uikarage handu hori hage rent ri mbeca icio karihaga ikuria nigetha urihe rwitaroni ni ndamenya wamenya mahurire thimu 0729506506 darie tondu marendi ni mambia kuhingurwo gukututhie agokuru ni mathaa macio thank you muno tucarie kule social media ningi no tukinyira na namba ya thimu 0711621563 kana 0750621563 tukoragwo mwena wa Thika Town building etagwo Witethia House area nyitireire Consolidated Bank na ni tuguthie na mbere na gugutungata nigetha tukuhe maundu makimerera maria maturigiceirie maria mangituteithia kurigiriria mirimu nginya hindi ngiri Ngai akurathime na gwike wega twitagwo RNB www.rnb.co.ke na ha comment section Ngugi ni akwandikiire namba cia andu aria othe unginyita a timu yakwa maguteithie thank you